Yengbiriba Punamu Sharatchandra Sharma Impact News ki Manung Taram Noksari. Ngasi Manung the Kanaka Wafam say Morangarang Chatajarak Pane Madudi JCILP gi Joint Committee on Inner Line Permit System gi Matam Kuina Inner Line Permit Natragasu Manaba Bilama Madudi how Pogi Yellow Missing Kanjanaba Bilama passed away say Matam Guri Jungle Lakpane Matampura election karikra lehi budagi gap khara piru buni adubu masigi movement se pungtok tok pok natti haibadu ngarang si rally ma chalaga yamna imphal maru oiba street sing da kaida chalakanda masigi achoba message am pi gre madudi JCILPS na sanghalakwa agitation sing se khangle pungle panate aduga makhata na sanghan gini haibagi potu ngarang chapchan ut khre aduga ngarangi demand JCILP ki site ki thangpur se maruina lakatoribu winter session Manipur State Assembly ki winter session da chapchaba billama putu pasta haibagi demand ni ngarang release thambiri se aduga makhatana agitation sing akoi yamna democratic oiba mongda peacefully chanchan gani akoi lepaleti haibadu chapchan thambikre lonana live wafam se ngarang function namada kai khumnajariba Manipur ki honorable chief minister N Birena su phongdoi madudi Paliba Sarkar su bilgi matang kita Canada budinate khandi khanari aduga mase mayamna yagadaba aduga constitution yagadaba billama equation choice support toguni haibe wafom slay aduga state assembly ki speaker ikai khumnajariba speaker yumnam khemchan ma government ki part amdinate adubu speaker ne ekoi gi assembly gi unate highest kaino ne adu ma masamna so fil toy madudi Himachal Pradesh ta chalubane halaba matung da Himachal Pradesh chanariba adugumba Mogi land bill do adum protect to bogi people Malabanina adwai do Himachal Pradesh model lohoning bogi among Moda Pamasing Pongdui. Puna subsalakanda equigi hujikliba wapam semaruina Tamaiba Talaiba Oideba film sinks the agitation say Matam Sang Chankalaga Lakre ILPS ki JCILP ki Makegi ado agitation lakiba Billama Putorokiba Bildu Yaningba Yaningaba chu Tolakre Madugi Madugi Tolakiba Kano sing loing experience loin about witness or Rabangatani Aduna Maswai say Huzik say agitation JCILP na Chankaliba agitation say Masi Tangai Pade Masichu Madam the agitation lady have checked Motai Aduga at the same time Masikisu Loinana Iroina Manipur lady stakeholder mayam sing the Paminarakanda Masi Koi Kamai to the Mayam Puna Yaminaga Bilama Putoga Kamaina Masigi Warushan Porkataki Habagi Matoidu Yorabra Habagi Matang to the Kanasanabit and Jani Lojan Lona Lankan Berbergate sing the I get it on the Pampiri Basi Arjun Telheiba Convenor Joint Committee on Inner Line Permit System ne Eoza Telehu Taramno Soriaduga Arjun Telheiba with the Lankan Bidapsi Khogendra Khomdram ne Editor Sangai Express Manipuri Dishane Tamu Taramno Soria he at the Tangan Paminajari say RK Dr. RK Ranjan Spokesperson BJP Manipur Pradesh ne Oza Ranjan Sutaram Noksari. Yanan Base I Oza Telheiba Laksake I want the Paujaribo Wakalundani Oza Masaitum Kari label it was frankly Adum Ser to Oza Mamang the Kui JCILP ILP Nataga Manava Bilama por Ona Chankalakiba Agitation Yam Sangre Aduga Yamacho Chopa Parsulopidi JCILP ne sparing to Birakanda Aduga Bilama Putorkiba Bilu Yaningba and the Tolokre Mayam and Biramani I know Tamjaning Singarang say Matamkara Gap Ledu Matunda Reli Machalakanda JCILP hope to open the day have a subsano creator Toriba demand winter session the Masiki Bilama subsan Putokodam have a demand to be Kasukai Dioza agitation Tambiba demand Tambiba Madoi do Dum Kasukai didn't call it democratically Changet Madum Yado Masika Luana Mamang the Ladyba, Yaning Yaning the group consulate stakeholders in casing Mayam Paminakanda, Hujik Lady Sarkagi, Genosu, Bildu Tangum Sam Timosu, Tamning Bagi, Ama Pasto, Numia Pamadum Barab Hungry. So I was agitation with agitation Changan Bagay, stakeholder Mayam sing Paminakanda, Karina, Karina, Yaning Yaning the Bahibagi, Paminabagi Matom Sutani, Havista, was a keep of Tabining. Madam Chume, Hosilla Manipuri. Pictures in the high talent. English Dado. How you see Kashunata Matarama the show, Kangna, Warono, but I'm now you say. Karikumbaina and Padana, but I'm done high hold of Boogie War so, why the show Boogie War so, Lango. I'm Luba situation of Manipur high talent. That you want to take a multi on it. Even among ourselves, even family the show. Manipur, I want to say there, some Hajage. Aduna how you bana how so hanaki da buntadi aina Manipur hawanu sita jumpham wajaraga hayutare ne stakeholders means those who are means kare haini Manipur indigenous oiriba sing hayutare tribal communities 34 lay haina recognized to be lay maitai pangal lay ko 36 communities native peoples ko consider tawjai haini ba khudimak sigi
some leader hai batare ne mokhoi gi leram gani organization apex loi leram gani na khanjai khoi gi swai su lei sini ma ama hai ru sing si loi na invite tawraga khoi na apun bagi oiba inter community level da ILP gi wafam sida amtang nei na base tawge na khanjaba lei plus si tawdri mamang da personal oiba masa gi community amam gi oina hai tare ko amam gi oina unabagi process ma koi changselak pa hawra bani august gi adu khoi media thokta bani ana almain tawdana unarakanda miyam duna amam to unaru matungda amu punna unarakanda ILP sin nainaraga sini nainaraga consensus oiba adi lauthok ya ba hapsun ma ya ba sin loina final oiminare haira matamda miyam mamang the public convention ki type to tawge na khale si posila ka da soidana maki yenara roi wakhal mu ko aina khanjab se si matam khana lobu su yai thamari obe manga obe man chahi joibe kana khangni yana bama program hona bada ha processing ga isuan kalaro aina khale ana government ki market ki initiative lobi dana moi stakeholders invite to na khotana wari chani hai bani na maduna moi yangsan birakna yam suna to biraga su well and good adu aigi wakhalni achumba ma thina hona da chahi jangmu ya haijabu ga wani miyam gi sentiment yang wangi athu bada hai sini marmaduna matang matungina miyang pressure da miyang ngta khoi chatpani miyang wasuta da ya roi matang matungina kana khangni miyang gi पाव में तो ये ना अंदर तब ना तब जनिंग बदो चाव ना करना तौर पर सु खांग पोते तो ना तो का बमु ओके people सिंसिगी sentiments सु यामना highly fully charged तो वो मतम दुनिया दुना बिलमा पास तो बोला याम थेंगथन बैसे चुंब कुंखांग जो गदे बोंदे हैवी ऑफम दुने ओजा रंजन इन स्वाइड इलेक्शन को सेमर होइना ओजा तेलेबा छु थम्बी JCILP की माइकै दे छु अतो प स्टेक होल्डर्स सिंग वारी छानबा लनाई की लेवल दाइ ताइ चलग वारी छानबगी खुंफम अमदी खुंखांग अमदी पाइदि पाइखत प होरा पनि अदुबु संजन गदबदी खरे वाली हैवी ऑफम दुने स्वाइड ओजा इन थमजनिंग बसे स्टेट की चीफ मिनिस्टर सु थम्बीदी मदुदी गवर्नमेंट सु बिल सिग मतंग द 2 मिनट लेथोपुदे नति हैवी ऑफम फोंदु पिदि आइन खनबदा होनरा मुनि ओजा होनदना इन खनबदा पंगांगां खनबदी यागदो वांदे स्वाइ की स्टेक होल्डर्स सिंग उनबगी उनहनरबगी प्लेटफॉर्म अमा क्रिएट तो विबसे इन खनबदा सरकार की गवर्नमेंट की साइड की इनिशिएटिव खर लौबोदा करी कायब जानोस मसी याम फजबा अप्रोच ने करिगनोदा कोइना यूनिफॉर्म इक्वल ट्रीटमेंट अमा इक्वल शेयरिंग अमा व्यू शेयरिंग तौतारगदी ममांगी हौकिबा JCILP की यामना कनबगी हौदुदा अदुना मपुंग ओरगा बिल खर मतमदुगी सरकार ना पास तौरे तौरकांदा इट सीम्स some group ama si sita hobodona dagi nanda hobodon to usida mokoi gi nungai ta bang sai koi te lebna gi do mayam wakal di phawraga kenoma sum sita bodon to use masi gi vacuum si fill up tawna na bui dong ta state government ki di community khuding ma koraga miyam na yaga da ba adu sarkar na pangthok pa pa me aduna masi gi platform semba hai ba si akoi na semba su ai adu the best thing di JCILP na issue asi the lead torga laki banina madu community kuntra taruk leiri se maitei gi oiro muslim gi oiro natraga khoi gi sini na kuntra mari khoi gi native leiri sing se masiga phajana phaminaraga lak phaduna hena phajaga da male natraga di government na initiate to busi to budi yai kesu kai de tower su dum tawni and the only thing ai khoi ne hek mathak tagi lamsalak budi grassroots tagi mayam yanaraga lakpado maduna akhoi da tung koina to lasting solution amo oigadabu male smaina ai thamningi hujiki issue sida okay taugen thamai bo pham se lona phajai maduri oja Arjun Telheiba phongdok pibastu wari chanabagi khongkhang se dum jangjali stakeholder mayam sing siga ojan tambiri chu government gi initiative se lobgi di ya dubu matam sangna JCILP na lucinga changjal khrabani na JCILP na dum changjan ba du dum di dum kaisu kai da ban khali habi ophum dune adu karim kanda ain khanu ta khogen JCILP gi marak ta gi changu kanda wari sabada yes welcome toroga wari phajana sanaba ya ba su dum yor khanin khali karim kanda yaning da ba na wari sabada lubo gi phimam chu lakanin khali swai sida in khanja bada सरकार की ओइबो मिहुसिंग थादोगा रोल खरदी इनिशिएटिव खरदी लोगो तंगाई फजरबन खले ताकोन कमाइन थमिनि माने याम चुमे अजि ओजा अर्जुन तेलहैबा जो हाबिरि JCILPS की साइड तगी सु मीडिया दा फोंदोक तबनी अदुम खोनबा या बहोनरी कोइगी तोंगान बा
group singa unadana khotna adi community singa unadana waina wari sanari na haiba bilere ada aina thamjani base hoi JCILPS na khona basu adum khona bani adum khona rakani ni sana mai na haiga JCILPS changu bada welcome to basu yar kani to da basu yar kani haiba adigi amu hojik lairiba government sibu lusingi ba siri environment masi hanagi government ni matamda masi ki bill jiki matang da sigi issue jiki matang da thawa yam yauna thabak tor ko mi ne na idi khalle adigi hanagi drafting committee da su yawbra subject to correction ne ko mana su khandu khalle aduga hana masi miyam marakta hana minister bo resu adi hana media gi mi waramani miyam marakta dum yawraga lakwa mi ne adugi mathakta hojik koi mamangi government si mayam naga tongan group sini communal government na yaman lawi maru na naga organization su lawi ko ki group sini su lawi adu hojik lai government si di miyam gi government ni na haina su miyam longna re na khale adu mathakta mu government gi go to hill sing the salu haiba ma policy makha thawak tar pasida koi hanagi government da chimi mayam na yaram da ba chimi tongan ge ma group sini yaram da ba do rikti yaba hora bane ba yaba hora bani na somda JCILPS na khona basu khona ba ri government gi side tagi su praja na yaba government or na chimi oi ga kuki oi ga naga oi ga wifi oi ga no bakchi manipur gi mi ngak tane adana miyam na yaba government oi ra bani na mase ai gi motadi government na su mase khra khona ba chumbra ina khalle ba adi khona ba su ai government na khona ba mai pakane khalle adi government na su akoi lokham thopo responsibility logdana miyam na hoi JCILPS na phana tawbi ai mase khoi jana ngang lakbo ani JCILPS na yamna chumna democratic oi khongjang da chungsan gane na khongjang ji ngarang dagi di mu hoi hana matam khara lepu bo mo hore na hore JCILPS ki di chumna gi democratic oi mong da sathani na khongjang de sum khallaga thabak si tarakpa adeidra khoi gi manipur gi nature ma lei khongjang jangchal lakpa jida ngausan ba mayam yausal lakpa madu hek thimu ba control to bu su yam wa ba thabak aduna ojiki hariba issue jidi asam issue na te miyang gi sentiment sokpa issue ni aduna yamna pam da ba thokdong dong thokchala thorok pasu ya bi fem de le ba aduna khwai phabadi JCILPS na hona bazu hona ba adi government se ju miyam na ya ba government oram ni na government gi side ta gi ju hona raga asi punna hona minna ba haitare ne aduna stakeholder promak se minister hana na hajani wakti bilji puthokani puthokbodu stakeholder promak khana raga mayam ya ba puthokani haina jo hai bele ramina JCILP da su hona jaba liga mena jo hona raga mase adum aphaba makhalgi puna mona yana ba bill oina puthoga pass toroga manipur ji irang thoktana ni shanti oina tawgina ba gami mai kai de ai hona basi chumbra ina ai thamjai ama noi honoro khoi chum yeng le be phum na tabada pulap phon ni bam changani amada ngak te inthok pusu phiar oi do man de bani sam na re ka ta maram the issue is for all hai bani oja Arjun Telheiba de lecturing buse maruina hojik phogda karam ba group wari chana kre du mai hangjararoi madu adum yamna smoothly adu yam peacefully changhen bi basu oi biu adu changchu changhen biu adu ga aina hangjaningi ba khangning ba mayam su khangning ba hai tai lady stockholder mayam sing se akoi manipur se picture ka su cha chuna ta ba oi bani na karim kanda wari chana bada yamna convenient smoothly changhen basu natraga sometime karim kanda yam inconvenient oi ba people basu thengna bi bra natraga karim kanda JCILP mathanda kakta hona bana de base chap chaba structure ma chap chaba mutual understanding ma puthoppa ngamni khanbiba ngamoi khanbiba adu area phobi prasne khai unaba ahang bagida unaba nungai ba hai base ayamana loi nungai okay maximum nungai ILP hai base understand sudo to do suno to re ko ko ga sai loi ni ba baza thene sai ayam loi understand to bani na bkhoi na hai badi tawda bani masi posidi tawda di na koi organization gi horopada kara soiba understanding one of khala bagi wane hauji si loi pam no pon ya bise loi na hai ado marak se cha samtang lawraga loi na mak ya badu manung da government dai na appeal to nu ma lai chu chanpur gi sida agreement ma yana ba lai ma lai ba anti bill kambu ga yana ba sam boy keno complex ma sembi ne habra adu bagi male thabo lokhopi de bagi ko moi khabar ka su ibdo thabo lokhopi de na khoi je JCILPS ki movement se yaninge ILP di khoi aya bodum lai bne adu si khoi ji kana to khiroi yes hai khiroi
하이브 레이브롱 레이리고 아니 마시 타이타냐 로조니 고멘기 또 보드 또 비크로 아코 미야기 타박도 좀 빨리 되면되고 아두마 당 클리어기보다 formally ko lo invitation pinaragarna wari sanase haibadu pochum tarane khanjai okay oja Ranjan kamai thambini hojiki haiba posisu government commitment lairamba taragate ai madu kitang aware we wale ko adana commitment sai yingjage laibra haido lairagadi madu yam thuna yanagramni na pangthona bodo khoi adumadi soidana honajage do je khoi khogena su thambi ki ba government ki initiative to aina sai haijabadi khoi na su tawbu yai tawudabu main role in lorami ba kangbu siging sai khoi Arjun na su haibiri ba there was some misunderstanding madugi potu erase tawna ba tawragadi hena mayek sengi phajai haijabani yam approach to animak adum ya khoi so dum sarkar gi so dum tawna ba do khoi hona jake plus hojiki Arjun na panbiri ba sai gi commitment ama lai himale madu phongdol e hairamni na madu commitment to ai amtung define to jage aduga asi yam thuna implement tawna ba adumodi hai jigi commitment do ai kuidri so san pur chalaga mai lai yedu jing lai yedu sing do koi thuga da bi mathak tu da mai gi complex sembi na ba na mai haina gi matam ji ga nan ya na gi matam ji hele na hai mafam do as it is mai hana Lairun Tanki would be lady film to that wood lady, kind of somebody wanted lady. Adu Madisume and the offering newspaper, the zoo, when a tabor of Passia, the happy, hide. Came to government, and some came talk there when I had give a taboo to make the point a new home sweet and Canada. Was a kid to Messiah Bama, and the can have a yauli. Madumadi, I used to give us some Brian Kali. I see Maratana inside the without telling a high baggy Matanga. Akhoi si hana sum media da leba mi amoina societies da thoi ba nuai te mo tholong sing ja khoi dum fel tawe nuai te akhoi si kana no di hajar roi akhoi ju mar akhoi satlaga wari sa ba yawe wari sa ba da tel heba da hai ba dumaina mamang gi du da khajik tang sai ji da kai no ma phone ba wat ki ba ma lai gre na moi da sum se fel tawe moi na so hai ba madu le ram dra woi di thok si ba tholong sing do da mak ti tho moi da ni and other Kara Matamdradi, a Hani Gaben, Boo, Soi, Croidi, Hibasota, Gabengiz, Hatu, Hatuna, Dogibra, Miami, Iran, Donamaram, with the Dogibra, Mokradi, as well as what cry was in the Tabadi, JCILPS, Hibadi, Miami stakeholder, Promox, Yobu, Hilaria Committee, Dakar Labor, Kaim the Kandana, process Umna, Adi, Miami Yanaba Bill, Potopio, and Hibane. Adana says the Zorasampurgi Maruina. Taugani and a commitment figure of a higher of the Gamena Madu, Madu Kai and the Sanchanga Taboxo in Natiana Kale, Madu, the Pantu Piva, Aduga, the Panto Matu, the Tomato groups in Jaga, JCILPS Kazu, Yam the Smut when I am Shina, Samina, and what is I have in now. What am I saying? Punjal Lagafana, the idea that the success will get them all. My papa, Kadoda, Tamgi Tona, my pay, I do give my pay, haven't it? Can see a quiggy rather indigenous people, yellow me, can buy my tea can get havenate, my tea pan can get havenate, the cookie can get it. Whole Manipur, indigenous can get having other Punamaki and my Pakani and I the tea, the Mopsis not already my Pakani and I must Tanzania. Okay, Heidi Maruina, Nasaki. Yes, how can we hold Yaning Bada, Lake Daba, the Gin White Totoxing Tokre, Amorum Taraga, Madu Hogolapakanda, Tana Magadi, Hora Magadi, Tomu, Heavy Wapum Sulegre. Yes, JCILP, ILP Matanga, Chanjala Kiba Kongo Duda, experience or Matanga, any kind of state issue like Pukanda, Punasaminabagi, Horum the way Taboxima, Pantuk Tanaba, Kunikmana, Duga, or Nasan Kudumna Simbi, Duga, go Mengi Saitagi. Lagi the sing Sigi memorial side number Sarga Tambashamurum Daraga, Lagi the Buggy, Manung sing Aduga, particularly community to Suyam, the Nuaizaba Kitang, Masada Hetare, I can only talk with Inatraga Moishin, Janaba, Moina Torisum, Lanai, what Hokinate, Miami, Hoga Lagi the Verina, Karimukitan to Wiragadi, Pienzani, have you wapum to it to an land of Kale, Adumoza, Adu Duma, Pasana, Noto Vioza, Yargadi Ozada, Purais, Gazeta, Taxan Zabunate, Ninjan Bioja. Oza Matangi question say Oza the Laxaning Boza. I was I Pongo Mussing Pongo in Laxaning Boseruina.
Honorable Speaker of Manipur, recent visit to Himachal Pradesh, so ILP makti nate, some Narakanda. I could see Torshu, ILP Maktu, but ILP Torobania, the Wupi, Yayani Constitution, Matu Yayati Habaki, Tangai Patana, Bilam de later Yati Habaki, Pillings to the Billum, the later Punajari Boza. Himachal Pradesh, so ILP Chanate, they do have their own land bill to protect Habaki Genom de Rioja. Matwai do Satlaga. Himachal Pradesh ki model lo low yabra haibagi naina nimbagi speaker na power wakhalon do inkan bada yam phajaba manbrain khali yam phajai ne khanjai atwai ki yeng bakan haibatai yeng bakan se sarkar gi maikai de su representative thadokpa aduga stakeholder sing su yahon badaja kamain thambini haidi representative ngakta nataba swai stakeholders su chala kan moi gi bill duna kaino kamain toksi khosi ge tana phase atwai de hona punna dum tanami na ba yabra sini adu yam phajai ada Himachal gi pot se khoina koi gi JCILP na irang kanna torokan to all political party gi mayam phamaga koi karmai toraga masi solution tawgadage bill karmai tawgadage haibsida matamda BJP gi oina panjatare aikoina Himachal Pradesh ki mogi land reform act se koi copy se laga study tawi adumak matamdu gi honorable chief minister da sigi pattern sida aikoi tawbada aikoi yaroidra haibasi gi aikoi opinion pije hai tasingwadi mogi di am systematic oigre Himachal Pradesh ki tawri se oi India da leriba mi mayam aduga lam ama specifically Manipur gumba Northeast India da leba Nagaland haigera Mizoram haigera sida leriba koi gi yellow mi singse masi gi economic right aduga magi occupational right asi akoina kan se haragadi madu leitragadi ko yellow mi su leira royo kan se haragadi mapung ori se ko gi land resource dani masi karmai torga akoina kan gada ge haiba sineba sigi lakode yam phajai Himachal gi moina haise ai mate am khaksum panjawda moina kare haige da Himachal Pradesh se masi gi whole economy se agriculture and horticulture na driven tawba economy ni maramaduna non native Himachalis nataba mina lam sida laga land resource sida laiba taragadi akhoi gi laijari ba economy se breakdown torani adu orwodi masi kandaba yade aduna moi laija aduna any agricultural land asi non Himachali da yonde aduga even the rural area masi yonde karai de yoli only urban area da constructed house masi with some permission torga yo level koi property sale to di ai aduga agricultural gi lamsida rural area de suya ya deba sumaina ai khoi su mayam su haire koi JCILP na su haire lomi gi kambu na su haire lopam su on gano adu su on gano yam haibe yam leire the food ki kari gi lakdo climate change gi lakdo mayam se masdai da koi gi agricultural koi gi Manipur gi leiri se sa da se aba hanadi 75% ai hojikti service sector da kari takra thabuk tawnagramina 65% of the koi still agriculture is never akoi gi economy se agriculture da base da woni land da base da woni yellow mi gi occupation so agriculture ga mari lena ba ngaktani maramaduna sugumba da Himachal gi pattern si lorga akoi gi land se non native koi gi lamsi da hana leiram da ba yellow mi na ta mina leibe ya da na ba gi adugumba policy ama akoi sembadi amna darkar oi masi semanjaningi haibatare hoi si haidana India gi mafam atai tagi lakpa the Indian citizen kudingwa any part of the country the levi ai constitutional magi fundamental right ni freedom movement gi loi leiri adu akoina madu da challenge to nataba aikoi gi leiri ba aikoi gi lam sida akoi gi leijari land resource lam si gi yellow wai dei lera ba mi singa kram haina retain tawraga madu da koi livelihood se sustainably leigada gi is the yenga I bill to was if Hanina Kali Madumak I honorable speaker na Himachal Satpada Nasagi land reformation act to Moy Uraman Tegnaramani Ado BJP Guanadi strike to ring a mark agitation to remarks like Sigi copy Sigi Yauna Matam the vice minister suggestion to given. Okay, thank you. Tawen, when lecturing with Sebron, who's a Himachal Pradesh, Mojulian Bilam lady, later Bonina, Hana State Sings in a Putoki bill, Aduga Yanarasu Moida, Madu Yanaraga, equal Gatsalim, some Narakanda, Modogi area, don't come the Ying with the Kanagatawa, Port Mayamsion in Kaliaduga, Karimkanda Constitution Yaba, Hana Lady Constitution, Pidipa, Ayaba, Hyba, Port Namadi, Baraba, Dipali, Constitution Yadragadi, according to Bilam Semorgoso, bill to reject the Rokoni have a equita apprehension of the Pauli. Karim Kanda Takogen,
मोगी हिमाचल प्रदेश की बिल दुसु लेरे अदुबु अखोइदा खरा हेना मदु ngakta copy toroga pusan bersu ain kan bada some inconvenient khara su lebi convenient su lebi sam hare kan da du khara hen he option ning ba jaga khara su yaw ni haijari ba haijari constitution se kana gumba state amagi miyo sing picture ba su pikna mo khona talakpa maram chara gadi khara hen hap to option to da tawen kai gis madu hari hauna dum ngang da lakpa wafam ne akoi gi kore haidare sumna gi agricultural land adigi indigenous people sing nataba Manipur gi territory gi matang da wawa dakar the constitution ji amend to ta bani amend to no hona ji article 3 adu sadu kaina adum haina da lai dakar lai ba seng na masi dakar lai potadi adum demand na chumba miam no maki oi bo ri adum amend to ba ya ba adum ai ya na adum ya kane na khale ada ina hojiki adu matang du di clear ai ja ja ji adum adu ya ramani oja Arjun Telheiba na su ma ji ka do ni na adum law gi field da toropani na oza na jo haibi jano da ina oza ran jano ji haibi gi do masi matam du sim minister na jo masi khoi gi press briefing ngom ka ri mo da ai ni jang jari Himachal Pradesh ki model lu su yengi ga na haiba si adum hai gi bane ba adu kakara mahin to no khang de matam du da madu adu gi model lu di adum sana gi dre ada ina sai matang ji kitang di phairap ti toroga ina hajaning base hojik khoi Manipur su lomi mayam na low bagi lam la khoi lawpham ning ji loina kan gadabani na mase yamna lawi khongjang mayam changjalle adagi amrob da mu khoi JCILPS na to base su indigenous people ada its land adagi resource mayam ji kan ba hai bane ada khoi to re je lawpham gi matang ji ne kan particularly ina hajaning base agricultural land se masi matang ji da kangadamni di lawba adu som akhoi gi Imphal greater Imphal area swai gi area sing som khoi lo bulam se yamna adum phajana manang kaina leibane ba hojik se adum kangadamni law ga som mangi adagi ai masi di hayu di hang de lawram kamu mrak tai so adum lo bulam do to potho kheu se yawi swai da ina hajiru je Himachal Pradesh ke sai pusala phajida khoi laik tamba su mapan da tamai UP da tamai moi gi len je khoi nai moi ji sana ne nai ne kari gi no da kana fertile oi beda natana chahi chupa ising phangalle aduna agricultural land je yamna maru oi ba chahi chupa hojik moi gehu ra kaina moi gi lam gi hono tharani aduga lobu sing je hang ga le bai si u de ba khoi Manipur ji khara ga di to re ha bo ayama mafam chi da irrigation gi system wat pu mo kari wat pa china khoi lofam ning je Longi sing the Tawai ni when 60%, 70% low Singubadi economy that Toroga Hing Pone and higher by so Lopa crore the some pinner amina. Madrid Torco Potok than Sahi without Muka Uraga, Muka Urizo, or ye no Jun Sai Puni Mong Tata, not this who the way of the left, right of Ganza, low Yon, but cannot drag in Polonia to film to liable. Aduna Himachal Pradesh, Len Belu, Low Willam, Belu, Amal Labado, Madu. Lehelaboi di akhoi asagi aman lo do satna bada su mayam ji khara thawai je yoksla ka do ma le ba madu lehanna ba akhoi na masi khara ai multi approach ta tongan ba sector dagi lo je lopham ning je phajana masi sana olhan ba thabak lokhalaboi di madu yoning bagi wakal su le roi dagi maru na sai habi ni ba mi atopadi la akhoi lamji gi mi da yoning roi ba lamdu sana oiradi agricultural land ki matang ki mitop na laga leiraga yum sabdi adu wafam tu di laira dana khara thap khara dana akhoi masana dum land sing je mangal laga se school sabani khangde yum sajan ni khangde stone pressure tamjam bani khangde factory macha linkat bani khangde agricultural land se dum mang basi hana di lejaram ba agricultural land oina aduga hujikti pura dalan wongi ba jaga mayam se masing yam chale habni oja small intervention of the yeah to akhoi gi da hujiki hoi khogen haibiris da khoi da technically akhoi da soib ongkhak lei ai samak le news the research to jere Manipur tampa ke ko sida in thengner report khara is the share to ningi kamai to ge da 1960 ki MLR LR act lakpagi land survey to kan sta occupy ti PGN loi to jabo aduga land premium thiram da de paisa leite dana Imphal da haigalaga khoi sanjau pai ba da naming panjaro aduga laude u ge share cropping to ge sina maximum oeba hojik none of the agricultural populations hai sina land owner oide
aduna any scheme laksano crop failure gi kari amau phangde aduna sai lam school gi on thokpa stone crusher tor iba adagi chong chong yon thol iba se masi lomi gi lopu oiba se masi ai gi mota de ai om walen lore aduna tolop saba akhoi gumbana lopu oire aduna akhoi di low ubudu pana batan manina पैसा चौंगा फंगदी यों थोक कोई सिदा लैंड रिफॉर्म अमा खक दरकार लई बरा इन खाली को इसी सजेशन तौजनिंग बने ना के हंदा की बिल से करे माई पाक सोचनो दुगा बिल अखोई की इंडिजिनस पीपल सिंग प्रोटेक्ट तौनो बिल सिगा इरोइन ना साई की लैंड रिफॉर्म्स की लाइक अखोई एग्रीकल्चर लैंड सिंग मांगदना बा अतोपनसु यादबा अदुगा अखोई इसाना सु मांगन जबा यादब मरमति साभम थकुम मैसे साभम थकपम पुथोरकदोरिबा लैंड सिंग दुमांगरदि कराई दि चारुनी सम याम अरुबा तंजाम ने मोरम दारे industry khangdi school khangdi yum mothok thabodi lau bada seni phang phang de na sum lau su udradi chab ta ba khoi gi kare te plastic gi cheng ga jo sa ba ya hoi di ya ba ado aseng bodi lomi na puthora ko potu sa ga dam ni na lau pham ji mangan bai do modi phana ra sum de ai okay thank you oja tele bada laksa sei break ki mutung da lakse ge oja break ki mutung da impact news gi manu huna yeng bi re pun mok pham da thuna putuna laksa ge impact news meng ta duna lebiu ब्रेक की मतुंग द येंबिरे पुनमक पो अमुक तराम नोक्सरी ओजा तेलेबा पंदी वारी बुदी लोइन सानरी हुजिक अमरोम धारगा हिमाचल प्रदेश की मोगी लैंड बिल की मतंग दु मोगी मॉडल दु काहेबे वफम सिमा ओजादा हंजनिंग बसे मदुगी मोगी बिल की करी की कॉपी सिंग ओजा लेबिब्रा नत्रगना येंगना भोनबिब्रा नत्रगना करीगुंबा अदुगी बिल जो JCILP की मरुइना मसिगी ILP की नत्रगा ILP का मानब बिल अमगी याम कन्ना खोगी मरुइबा थौदांग लौरगा चंगन बिरिबा सिंगदा सरकार की माइकैदगी मसिमतंग येंगमिनसे अयाबना कायदनो यानिंगदबना क्रायदनो अदाजु खंगदनो भोनमनि हायरक पसे ओजा याबिगद्रसिनी मसिमबांगदा ओजा सिंगना साइ ताकपिखिबदो बिल अखोइ लोग उरे मसिमगदै सांगत्रे येंबा कौरे हायतर हिमाचल की खंग सिक्किम खंग देखो लोइ उरे बिल सिंगे अदु मेनली ngसागी हायर बिल लैंड यूज की पॉलिसी हिमाचल की अदगी न त टेनान एंड कई खस उरे ओनरशिप का लेदब मनी का बिल में उरे हायर बिल यस ऑफ कोर्स लोइन म दरकार लई मणिपुर दा कैनल की शुड लई लैंड यूज की शुड लई लोइन लई हाय तारे अदुमो नमक ILP की ओइनदी लोइन म कोनसलु बुदु न मरम का कंफ्यूजन लईदना पुखाई गरे मा हाउ से इन पामे जी प्योरली entry and exit की regulation में तो भी होगा for the people of this Indian migrants in Manipur कमाई enter टाउन कमाई exit टाउन इस regulation में तो भी होगा हो ये इन लाइस अदुब ने कोई loan दे सम ILP है से ILP means inner line permit मतलब constitutional है दे कहाँ दे अकोई ने तो चीज़ ना बता हमने ILP में पास तो भी है दी अकोई नन मणिपुर है से Indian migrants से ना मणिपुर entry तौरीबा और exit तौरीबा policy महाक मधु regulate तौबियो अदुग महाक लेबगी purpose अदुगी मधुगी मतम अदुगी high detail record तौबियो in the interest of the general people of the state हाइबने in the interest है ना high रोबगी of people high रोबगी मतलब दी मखोई लाइब से purpose मखोई खांग मम संग है बा anybody who are coming to our home I was somewhere neighbor में से खांग संग मम संग है वाले दा हाइबे मान लाइव प्रोजेक्ट चुना खोगी दम तो रमसु याय मखोई स्टेट के इंटरेस्ट लेना लापो रमसु याय खांग गदि फाइदना फॉर एग्जांपल अदुगो मयाम नि यंग कान देखोइना entry and exit की पोलसे तबो यानाबगी दमकता पासन पियो हाइबो वानाबो हाइदि फॉर इंडियन माइग्रेंट्स foreigner की दिंग साइ forensic अदुदा foreigner पास मैम ले जबनिना अदुगी अनदर इशू है इंडियन माइग्रेंट की दी within the India itself, we are all Indians. Anywhere we settle to be reside to be have a lane of banana. Maduda, Tongan Sukuman laws, a little nine lower. And then Masin the height according to Letose. None lay like Potardin, Smile lay, smile, you know, have a little rank can level. Aduba Aquigina, and the Agi Pa Ayam late, high targaso. Statistically, but socio-economic condition, I am among some high markets, totally Mayang Marwari's business, Shapaiba, and then elite sing business, Mukoina control tore, Mukoina capture market or a captive market or a maximum of the products of Oshilatri, just consumer, the buyer, the liar.
ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯥꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯆꯥꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅꯥꯏꯖ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯚꯦꯂꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯐꯥꯎꯖꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ loinamag single moment loinamag samthokpudi ngamba nate asoiba mayamsiko adubu kharma khaidi makoina changpasi khara free flow hendragadi panglai de leiba yabudawna adagi se phajadaba lon haitara criminals mayam yaurumba yai crime chena pangal changpa yabra smugglers mayam yaurumba yai pangal changpa yabra yadena highway potum leragadi ko society sida some percentage kharadi masak thok pa haigara akoi samthok pa hore sinida koi lojan ningi se adna masisu loinamagi solution oigada banate some 10% waro 15% bo haro ko Manipur yellow mi si kanna bo hona jabada akoi gi sagi market ki right pu haro su adaga any sort of rights makoi na phangiba makoi na laganda khusu makoi khusu manju hongi makoi thabak su yam ngangna de thabak suri ge so chapo jam demand tok de moi di laborers hoy hai makoi concept am lai thokre koi mindset chida su ma se loin mun na thoi kana koi gi indigenous hai yam to hai ra indigenous koi on people sanga se koi na sogum mina bam sanga work culture tabina bo hona ba work culture work koi panga hai ba wane ba unless we stop those ship labors from India akoi work culture suktam tambing amoy mamdi ahong bada payam changda bada makus khar nan ba ngana su dudat akoi taw su ya ba mi thau su ning ba ide mi human mentality abu su ojo bona jide and so ma factor jam lai gre hai tare adna very simple akoi no pam di regulation pam bane for the entry and exit aduna ga sai takpi ki ba land use policy mai lena ba tenant and ordinance mai lena ba law singa da some darkar le ga so akoi ILP ga mix up to ya da ba tar hauji ki demand of poch ki yam related oi da ba tar adune ne lojje he da tam de okay some naik hauji oja telebran thambi wafam sti wafam si matung ne JCILP ki chik changchan bi ba khonggang jam rom da di entry exit to regulate ton ba is almost ILP to ni some naik kan taugen entry exit regulation bill lai se some naik da taugen hujik leriba constitution leriba ayaba da de kan bada ILP nataba entry exit regulation to boya ba state khara oja chatna ri ko ja adu nataba da kan bada entry amasung exit atop state tagi lakpa migrant maru labor bo harasu atop state tagi lakpa state to da particular state to da changbada magi sangba amasung thokpa check tawba haibaduni regulate haidurse ILP nataba atopa taugen thengnabi ba leibra hoi basi madubak thena hodi leite adu saida aina khanjabada ma ahoigi Manipur da lariba population indigenous population je tasena Manipur gi oina ya akoi India gi ni yenga yam pik paneba basi sum mang gi gadra aina sum chingna ba leibidagi basi kare hadare tasena harisi uji oja dai sukchang changhan gumje haibadi nate ma kaidobo lakpano kari gi lakpano haibadu khangna sanghal laga ma matam kya kai tobo leibano do lega maitro ga lehen chi haibagi maung aina masi makti natabada ingon experience am ka aina thana bam le ai Chandigarh da chatpa matam da ai tha ma lebe yawe saiji da aina ba yumdu gi yumbu sina form mo puthore si menjal ona adro hoji ki haiba kano si system du di khari khana re ko adum makti natte ba moi ji kai hadare akhoi Manipur gi lakpani ga khala Manipur ji moina somda Manipur mi ji terrorist oina ubagi type la khangde ado police station da pi kadabane hayaba yum sida nang ming adigi leifam mari ai local gi police station na gi telephone number loina ba yawi ado ga kaidoba lakpano kayam kuina leini kai smai to form jama menjal oina yubusna pineba menjal le ai ado menjal ga dum pieba ado moi police station da pi na bane aina asugumba ama si sale ado kai haidare samna masu khoi adumba kadi mani manade adu khoi Manipur da tawrisidi khoi pikraba population ariya India da lejba manya ji yeng ro kan da khoi Manipur gi si kamti yam da basi sum mangchilak pagi fiom sum urakpa atopa kai kai haidare atopa kambu gi miyoi sing sum
dominate tausalaga mangiba yabagi film lakpaga akiba du masu leba sumbadi yoina kitang regulate tawragadi haibadi kaina da law na changsala laksalaga dum pangi leraga maitai ongiba adegi adum koi tribal community mraga tilaga dum olaga moi mayam dum tawra mix tawraga koi population pikraba sum mangjal lakagi akiba lebadigi tawba oigani na I mase khale madu chumdaba thabak sunna natte aduga amado idi khare chumbra na khale madu kaina da koi population je mangi dana ba sum honabane na I madu elo thank you losalak pase ojara ninde loisan jat tai ojak oro na ILP se ta sengpati India gi as a whole country sitagi pung budinatri atopa state khara dum chanari sam na kana Mizoram chanari Nagaland chanari ILP system chanari oja ai koi su matam chanara mi hai du masi scrap to gi hai laiba JCILP gi khan bada mogi husik leriba phibam oja telebane phongdok piriba sida khan bada land bill du su mathodi tani taro hebo muktinate adu land bill adu ai du kitang secondary oin thamakanda maroina migrant labor atopa state singdagi changkhalakpa maro labor class ni yam kana khoida threat orise na phaubi yo jaw telebana atu ai gi entry amasung exit ki regulation nama hairaga di oja ILP do naksal I hajari boja sam na kan doja aduga bill du khaktana in khan bada adu ai du hujik leriba demand se pen da do mandaba loinana demand tawriba JCILP na thangalaiba yam maru oridi sagi entry exit ki regulation duni hari se oja so ai se kamai thambiding e duga masai sarkar na thengna bada bill du khakta yaroi dor bill du khakta yaroi dor mina regulation of exit and entry mi yorok purina kitang kok chikpa jagam di oidori bushno masi oiningai leite di kaino da aina thaina university da administration da leading da koi NBCC na building si construct tawi ada matam dugi engineer sina engonda Odisha dagi labor kar pusalake asigi permission amta sik to biu hayabo ai labor commissioner chalaga ina for this month sigi so much of labor si permission piu en loweba I think hoji how the labor law da si laibom to en khale lady state ki mechanism machinery sing si ai masi amtang kare haini activate to wom sangbra en khale ado telebina haibi riba khoi gi yamna khoi sensitive oiba pot se masi ai di JCILP to masai regulation bill adu da si pan badu kitang expert kangbu mun study tawrasano aduga madumaki action oriented activity to wayaba mechanism di am lai adu ai di to honjani he aduna ninga sai gi ai ngasai Himachal gi so tu su thengna bi re haibne nan Himachali amana lam lai ye se yayaba yabasi kai do ge da once ya never with proper description nang kai do bulak pado kari gino nang lam lai do se kari purpose no se pachana hange aduga lehalle next ma lehella kanda magi mari mata ong lagta de adu yade ba any amadu silong segale adu su yade ba nangi hek relative amana afam sida lam lai gradi no one is applicable asigumba stringent haigadra strict koiba regulation khara ai koi asagi mitop sang ko se koi thingna bagi se ai de masi yam darkar oi bring khali ado overall koi gi Arjun Telheiba haibiri ba koi gi yellow mi mulak dor gi ki ba khotpa se masi de koi punamaki kibam thokpa poni na kare hani yamna constitutional oiba approach amada tawraga I think bada masi changhen baduna khwai de gen phani sam na ka da ID bill pass to ba aduga tasengbo makti lejari ba system haibatai proper mechanism du tasengna exist to dinate adu karim kwa da madu action da ontok ta badagi adu madu thabak pangtok ta burina leita badona sum khan badi yawi leiriba khoi da hujik lejari ba system dumak adum chanara sudum thingba ya ba adagi adum yawdi yawjari haibani no problem oja thambiri ba kanu sampase oja Arjun Telheiba ino selako thamjaning ba semroina Hona biro, ozana so top stakeholders in casing mayama or sabagi changjali hai changjan view to go ozana sai dumdi ko biro no namdi chuchan bui karigi phawriba moigi memorial karigi site ki karigi do jayam to pir kan madri madu to puktor su bill se apan bamdi oidori haijeri ba sam dare kanda adum su to piro aduga constitution yaba yadaba karai bok changal laga de ekoi se kayam protect to yani haibu su kumna khanna biro aduga handakti yelak tanaba aduga ekoi lejeri ba kanglup singchana su yetanaba mapan dagi constituency Todok pasu back su leitana ba phibim da khana birakanda bilam di puthok piro habisigi yam thuno puthok piro se ai khui site ju thamjari oja Arjun Telheiba
तामो खोगेन तो जारंजन से इम्पैक्ट न्यूज तो लाखीबा की मनुन से मपुंग फानबीदमक लोसलपद इकाई खमजरीब केस अहमपू अमुकन थागत इम्पैक्ट न्यूज की मनुना मतंग से लोसनजन तंजा लमदम से थोड़ी थोदो वाथो क्या मरीक रिपोर्ट की इम्पैक्ट न्यूज मियंग तादुना लेबियो।